Volim da pripovijedam o starim, davno prošlim vremenima, ljudima i stvarima. Volim predanja, bajke, skaske i povijesti. Zato sam možda i krenuo ove zimske dane u Travnik poput starih carskih namjesnika, vezira, evropskih konzula, franjevačkih gvardijana, hodža i hadžija, vidara, jevrejskih rabina, levantinskih pustolova i svakojakih belosvjetskih probisvijeta. Iz crne i crvene torbe vadit ću svoje priče, ali ću uvijek imati na umu jednu staru persijsku mudrost. Čovječe, gospodar si svoje riječi dok je ne izgovoriš, čim si izustio, ti si njen rob. Vi gledate emisiju televizije Sarajevo Hodoljublje. Hoda, piše i govori Zuko Džumhur. Režira Mirza Idrizović. Ja se ovdje zabavljam pored ove stare vatrogasne pumpe. Provodim dokone časove pored ovoga starca od 100 ljeta koji je nekada u Travniku gasio požare. Travnik je iza turskog, iza švabinog vakta i zemana često stradao od kuga, morija i velikih požara. Ali o tome na drugom mjestu i drugom prilikom. Pusta je i gluha Dizdareva kula, crni zindan i kamena ćuprija preko potoka. Mazgale u stroju kao posljednji Dizdarevi askeri čekaju prodorni zvuk vezirske borije koja će proglasiti džihad, sveti rat ili topova koji će podjednako najaviti svečani dolazak nekog novog sultanovog namjesnika ili smaknuće kakvog neposlušnog bosanskog, krajiškog ili hercegovačkog kapetana, bega ili ajana. Sada je ovaj bastion nastao izgleda u doba bosanskih vladara, zidan i doziđivan, građen i pregrađivan vijekovima, postao poprište bezazlenih dječjih igara u kojima su
čas jedni, čas drugi, indijanci ili kauboji, švabe ili partizani. Putnici i sa istoka i sa zapada koji su ovaj grad pohodili, ostavili su o njemu protivurječne zapise. Za jedne je bio neosvojivi bedem islama sa 12 ubojitih topovskih cijevi uperenih u nepokornu okolinu i nesigurno podnožje. Za druge tvrđava je bila ruina puna nereda, otpadaka i nečistoće po kojoj su drijemali janičari požutjeli od gladovanja, onanije i dizenterije. Kogod se pažljivije zagledao u mahale prostrte pod tvrđavom, nije se mogao oteti neodoljivom utisku da se život u njima morao odvijati samo po zakonima i čudima ovih bedema, njegovih puškarnica i topova. Dok se ja slikam kod fotografa, vi razgledajte stare slike i slušajte koračnice i budnice gradske bleh glazbe. Danas je nedjelja. Nedjelju je prije 100-tinjak godina u ove mahale dovela policija. Zajedno sa latinicom, šeširima, kapucinerima, ibercigerima, ćirilicom, civilnim zakonodavstvom i sijaset novih adeta. Muslimani su ranije šenlučili i teferičili petkom, hrišćani prkosili nedeljom, a Jevreji se kajali subotom. Sada svi 7. dana u nedelji za ručak jedu posladak, igraju domine, navijaju za borac ili želju, 7. dana u nedelji kasnije ustaju, duže ostaju u toaletu i sporije se oblače. I u Gornjoj i u Donjoj Travničkoj čaršiji bilo je dosta Sefarda. Poslije Sarajeva u Travniku je bilo najviše Jevreja, bila je najbrojnija jevrejska zajednica. Među vještim, preduzimljivim i okretnim Jevrejima bilo je dosta Sarafa, Vidara, Travara, Esnaflija i naročito zanatlija Limara. U Travniku su imali svoga rabina i svoje groblje ovdje na Bojni.
travnik zamagli. Evo raskošnih nišana, turbeta, travničkih vezira. Pod čudnim kupolama, što su klesani i šarani čak u Stambolu i dovlačeni ovamo preko trakijskih, makedonskih i bosanskih gudura i bespuća, da na kraju svih krajeva još jednom i posljednji put uvjere ljude u veličinu i izuzetnost ličnosti u carskoj službi. Kako oni čudno odudaraju od skromnih spomenika njihovih siromašnih podanika, što su se kao razularena i pijana vojska razmirili po travnim padinama oko stare travničke tvrđave. Duga pusta cesta kaldrmisana krupnim oblutkom kao da vodi u nebo. Na ovakvoj jednoj pustoj poljani, možda baš na ovoj povrh gornje čaršije, na kojoj se sada četvrtkom održava stočni pazar, bio je nekada At-Mejdan. Veljudin Veli Paša Čerkez, komadant turskih trupa na Bosni prije dolaska Švaba i okupacije, često iz Sarajeva dolazio ovamo da posmatra i uživa u vojničkim vježbama i ratnim igrama maloga broja, ali odabranog svojih vjernih arnautskih trupa. Veljudin Paša, Veli Paša Čerkez, inače odličan poznavalac konja i žena, bio je u priči zaštitnik i ljubavnik Mare Milosnice, seljančice iz Doca. Od davnina bosanske kasabe i šeheri puni su raznih priča. To su obično one orijentalne laži za koje turska poslovica kaže da su istinitije i od same istine.
travničkim vezirima bilo je zaista čudnih i nastranih ljudi. Čini mi se ipak da su najbezazleniji među njima bili veziri koji su uživali u životinjama. Zapisano je da su neki u svoj konak dovodili majmune, hrtove, papagaje, bijele zečeve, paunove, pripitomljene lisice i sijaset divljih, rijetkih i skupocjenih mačaka. Jedan je doveo čak i pantera. Da, pravog, pravcatog pantera. Pričalo se po čaršiji da se taj panter rodio čak u dalekoj i nepoznatoj zemlji Afganistanu. Panter je u ovoj surovoj travničkoj klimi ubrzo prestao da raste, pogubio je zube, prestao je da jede, propio se, olinjao i ubrzo odapeo za plotom vezirskog konaka, neslavno i sramno. Zbog naše nemarnosti prema prošlosti i brzine u donošenju odluka, već 1/4 vijeka umjesto vezirskog konaka u džamli pendžerima u koji su dolazili evropski konzuli i ugledni putnici sa istoka i sa zapada, mletačka gospoda i dubrovački trgovci, na ovoj ledini stoji tobogan. Neobično je, pomalo tužna, pomalo smiješna sudbina bivših velikih zdanja, starih propalih carevina. Na mjestu gdje se je nekada strepilo i gdje se je dijelila pravda i nepravda, na mjestu gdje je bio vezirski konak čuvenih travničkih vezira, sada je dječje igralište. Od 90 carskih namjesnika i milosnika, mušira, miriliva, seraskera, paša uštuglija i vezira, samo nekoliko od njih je ostalo zauvijek ovdje, na mrtvoj straži svojih mrtvih gospodara, daleko od svoje razbijene vojske, tankih, nagetih i polomljenih nišana, u brdima, u korovu i u zaboravu. Za njima je ostala samo nesigurna, nepotpuna i neprovjerena priča o njihovim naravima, o njihovoj pravednosti ili nepravednosti, o njihovim dobročinstvima i zlodjelima, o njihovim nedjelima i zadužbinama, o njihovim zločinima i dobrim djelima, o njihovom junaštvu, kukavišluku, gramzivosti ili izdašnosti. Jedan na lijevoj, drugi na desnoj obali Lašve stajali su postojano, kao i njihove carevine, 2 evropska konzulata u vezirskom travniku. Konzulovice i Madame David i gnjedige Frau von Mitteser takmičile se sujetno i kačiperno da u skučenim uslovima života pod Lašićem svaka na svoj način mašta i gradi mali Versalj na Lašvi ili svoj Šembrun pod Vilenicom.
Još na početku sam vam obećao da ću vam reći nešto pobliže o morijama i požarima koje su vladali u Travniku u njegovoj dugoj prošlosti. 13 puta je Travnik pohodila kuga i kolera. Bilo je 7 velikih požara, od kojih je posljednji bio 906. godine. Izazvala ga je ovaka jedna parnjača lokomotiva, čija je varnica zapalila Travnik i izgorio je tada do temelja. Tumarajući, tabanajući i bazajući po Travniku, izgubio sam one obadvije svoje torbe u kojima su bile moje priče. Sada ću na kraju ovim vozom, koji ne radi već 240 dana i noći, otići tamo odakle sam i došao, pravo u muzej. Producent Muriso Ručević. Rasvjeta Ahmet Džindo. Asistent kamere Mirko Čabrilo. Ton Brano Glavočević. Montaža Koviljka Bačvić. Kamera Dževat Čolaković. Pisac teksta i voditelj Zuko Džumhur. Urednik i reditelj Mirza Idrizović.